Rus hava kuvvetleri faallashdi. Donetsk vilayeti şehirlerinin daimi штурмларыны qorçalaylar. Ukrayna baştabında bildirgenlerine göre aynen bu bölgede Ruslar o'zining esas kuvvetlerini topladı. Adet uzre en sıcak çatışmalar Bakhmut yanında o'tkazildi. İşgalciler şehirge sharqiy ve shimoliy taraflardan hücum etdi. Ukrayna mudofaacilari xususan desant hücum askerleri düşmanni yok etip savunmada bulunadi. İşgalciler ise paralı askerlerini ve seferberlik çerçevesinde celp etilgenlerini cenk meydanına atmağa devam etdi. Ukrayna mudofaacilari Marinka ve Vuhledar taraflarında da pozisyonlarını güçlü şekilde tutmakta. Rus işgalcilerinin çılgın hücumları, top atışları, bombardıman ve yasaklangan fosfor silahlarla beraber gerçekleşti. Однак російські пропагандисти продовжують розповідати, як звитяжно окупанти знищили український військовий склад. Щоправда, замість уявного складу повністю вигоріло декілька десятків гектарів українського лісу, або як свічка запалала чергова багатоповерхівка разом з її мирними мешканцями, або комусь пропалило шкіру, внутрішні органи чи отруїло легені. Ukrayna hükümeti Kırımga devlet hizmetçilerini hazırlayacak. Ukrayna işgal etilgen topraklar boyunca Naziri Irina Vereshchuk'nun bildirgenine göre Ukrayna baş nazirligi Kırım işgalden kurtarılganından sonra tezden insanlar çalışmaga başlamaları için kadr rezervlerini toplamaga planlaştıra. Vereshchuk'nun kaydetkenine göre söz tahsil sahası, hukuk korçalayıcı adliye ve diğer devlet organlarının hizmetçileri akta ketdi. Bu gibi hazırlıklar akta Kırım'ı işgalden kurtarma boyunca mütehassıslarla o'tkazilgan Şurada müzakere ettiler. Çok yakında olar gerekli yerlerge rezerv kadrolarını hazırlamak için talimatlar verecek. Nazir'nin bildirgenine göre Kırım'ın vaziyetini koz ögüne alıp birçok hususiyetlerge dikkat etmek gerek olacak. Çünkü yarımada uzun müddet devamında işgaldeydi ve gelmişliklerinin nüfusu arttı. Ruslarning quli ve jasusi Aleksandr Talipov işgalcilerge Ukrayn pozisyonunu tutkan Kırımlılarını takip etmege yardım etti. Bunun için 2 hafta evvelsi Sevastopol Smersh adında Telegram kanal açtı. Anda o ijtimai ağlarda Ukrayna'nı desteklegen ve Rus harbiy cinayetlerini takbih etken yerli sakinlerinin adlarını ve yaşagan adreslerini yayınlay. Sonki hafta içerisinde Talipov'nun ipucularına tayanıp 2 akyar sakinini tutup natsist timsallerini göstergenlerinde kabatladılar. Tahminlerge göre işgalciler mavi sarı kurdelenini ve milli vышиванка kiyimlerini koz ögünde tuta. Talipov ise insanlarını afu suramaga mecbur etkenleri ve Rus bayrağı ögünde Putin'ni maqtamaga mecbur bırakkanlarına sevine. Bundan evvel aynen Talipov'nun talabının Bahçesaray sakinlerini cezalandırdılar. Çünkü andaki toyda Çervona Kalina yeri yangırıgan edi. Aynen bu kişi Kherson'dan getirilgen talebege Rus gimni yangıramaga başlagany vakit turmaga red etkeni için korkutuvlar seslendirdi. Bunun beraber Talipov Kırım Tatarlarga karşı ksenofob cümlelerinin ve halkımızın soykırımını aklamaga tırışkanının meşhurdur. Aynen bu sebepten Ukrayn prokuraturası ona karşı dava açıp milletler ara nefret uyandırganında şüphe seslendirdi. Talipov bir Rus kulu olgаны gibi Rus harbiy cinayetlerini destekley ve Rus işgalci katil askerlerine yardım yollay. Ukraynliler Türkiye'nin birdemligini seslendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kiev'de yerleşken elçilik binası ögüne çiçekler getirildi. Böylece insanlar geçenleri zelzele faciasını yaşagan Türkiye halkına taziyelerini bildirdi. Sonki malumatlarga göre 2 şiddetli zelzele neticesinde 14.000'den ziyade insan helak oldu. Звичайно, що було б краще приходити на більш радісні події, але тут ми хочемо підтримати, як то виразити хоча б якось, що українці співчувають. Весь український народ співчуває великому горю турецькому народу. Але я хотів би сказати, що ми не тільки співчуваємо великому горю турецькому народу, але ми в захваті від турецького народу, від його культури, від його духовності, які він несе всьому світу. І ми вивчали його культуру, ми цікавилися духовними речами, надбанням турецького народу, який надихає і продовжує надихати багато націй світу. Türkiye'de facia kurbanlarını anmak için elçilikke Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov ve Azerbaycan Cemiyeti temsilcileri de gelip çıktı. Мы живем в Украине, мы украинские азербайджанцы. Мы хорошо знаем, что в Украине живут крымские татары,
эти самый родной народ для Турции. Но кроме них не надо забывать, что в Украине живет большая диаспора азербайджанцев. И поэтому это наша общая трагедия. Турция для нас, наше родное государство, живет родной народ. И то, что все происходит в Турции в эти последние дни, мы это сильно переживаем, это наша же боль. Келген инсанларға тешеккүрлерін білдірмек үшін Түркия Жұмхуриятының елшісі Ягмур Ахмет Гүлдере де қосылды. Дуже дякую за солідарність. Валерий Чкалов и Николай Ватутин тарихның чөплігіне көмілді. Совет арби учежісі ве қырмызы генералге бағышланған абиделер Киевде ташлап бұрақылды. Бұндан evvel Украина Медениет ве информацион сиясет бойынша назирлік бұнын іле бағлы қарарыны алып, Украина абиделері жедвелінден бойы келлеріні сілді. Назирлік пайтақты дәрежелігіне абиделеріні шерден башқа ерге кечірмеге изін берді. Киев соқақларындан Валерий Чкалов ве Ватутинның адына абиделеріні йығыштырып, Антонов адына авиация музейіне ерлештірейджеклер. Малюм олған өзіре Чкалов совет учучысыдыр. Ватутин исе арби комутан, о Украина қаршылығыны бастырмақнен ве холодный яр фаалеріні йоқ етмекнен фаалиетіне башлаған едім. Ама эксеретнен ордысында муафақетсізлігі үшін бұйық айыпларға yol açқанын мәшһүрдір.